Kaseng Khasi Student Union Nongpo Circle mendakas ngijong kalai terik rempang arajar arpusau kilayo ban bekrat ya kisaungut ki barjella kiblawan bandi jingdi da kebapenlong dukan harut ke surok ba National Highway 6 haki artli ki jaga kata hakashnong Saiden bat kawai pat hasyang Bangla Hariboy District. Kini ki barjella kilawan sedang di ya hakini ki shisngi bat arsngi ki dukhat jeng kaseng KSU ki bekentop ya usamla John Lingdo ubadi presiden kaseng na Nongpo Circle nang ta usamla ya bahalang nongrum ubadi presiden kaseng na Nongpo Town ha kajing adon lang jeng sport secretary kaseng na North Khasi Hills District Unit usamla Johnny nongrum kilalit ban be Marsin yoi ya kati kajing tumu jeng kiti ki barjella ki batmu banwan sedang ya kakam khayi pateng klem ki kot kisla bat klem kajing yo bit kumta ginong elam kaseng KSU kilalit ban bekrat ya kiti ki barjela ban phaklum ya kiti ki tiar baki lawan bandi bat phaklik phai na kajaka baki wan. Kini ki barjela ki basdang ban le ya kani kakam khayi Hariboy District kidei ki badi ya ki pait ki badon ya ukor jingkhruat na ka benta penden kam ha ka bansat kali. Presiden ke Nongpo Circle usamla John Lingdo ulaong baki breu jong ke jella kidon ya ki bakum kini ki jat tiar bandi bat kila diru ah ki dukan ki jong ki bat ke jingwan jong kini ki breu kala long kum baki wan kini ya ka playang ja jong ki try jella nalor baki wan klem ke jingyo jingbet ban sedang ya ki kam khayi hapo ke jella.